Baba. Umthandazo wesabata, imini yesabata mayibedla kwabancane. Nkosi yamakhosi izibani yaphela ngihamba kuphela. Ngizocela umshumeli wakho. Umshumeli manqele. Emdletsheleni. Oyingcwele kangusina yena. Amen. Ngiphakamana olukhetha unyazo olukhulu lasezulwini. Bantwana bakaNkulunkulu ngumntwana omncane. Umuntu oneminyaka emibili nohafu. Ngakwazi ukukhuluma kuqondile. Safundisa abadala. Kodwa umone wasezulwini mawusukhombile ukhombile. Khona ubaba lapha umfundisi. Uyethi ushilo. Mayethi ushilo usuke eshilo. Omdala umncane kodwa ushilo. Bengihlala ngosuku lwezolo. Ekhaya lewa nangoma umfundisi uThelezi. Ezivume Nazareth woza. Amen. Ngihleli ekhaya. Ikhathi bezingabo 7 mangapho 6. Lwangena ucingo. Kuse office lapha ehleli. Bamkhipha kuvala. Wazisho lo othulile. Wathi inkosi iyakufuna kusasa uzoyenzela inkonzo. Amen. Angisho ukuthi amen. Kodwa ngithe hawushembe. Ngoba ngesaba. Hawushembe. Ukudla izingane bese zikubekile la. Angizange ngikudla. Ngiye ngaphuma ngabheka ezansi, enhla sezansi ngathandaza. Bantwana benkosi ngathandaza. Endlini yangehla ngithe mangingena khona. Ngakhiya phakathi endlini. Ziyafuna ingane ngomqoqela uphikisa phakathi endlini. Kwaphoqeka ukuthi bayigqekeze indlu. Bakhiphe ukhiye uze bangiqoqele. Amen. Ngani ngoba useshilo ushilo. Lelizwi abantwana benkosi umuntu nomuntu ifana nokufa. Ukufa kufika unjalo unethezekile uhleli unjalo kodwa masifike ukufa uyafika. Ukuthake unjalo. Nami bantwana benkosi izwi lazolo lifanele nokufa ukuthi awukufa kunje ufika kanje. Ngilapha ke bantwana benkosi bengilungiselela ukuthi ngiyosebenzisa imoto eFryhead mamkhombo lesithathu ukuthi sengofutha omdedele mhlawumbe abalandelayo ngenhlaka
izingane bezikhona bafana ngakhe ngisehlile ngokuseshilo ngiyacela ke nami ngale kahlele ngiyacela makusi omuhle ngiyabona abantwana babantu abanye abaqhubile nami ubakhumbula nami ngicela ukukhumbula ngoba lapha ezulu lathi into encane kanti silahlile osazulwini ngiyacela ukuthi uma ebakhumbula abantwana bakhe nami ezikhumbule amen ngitheke leminyaka emibili mhlawumbe nohafu nami ngake ngazi ukuthi nami ngiyoze phambi kwabantu kodwa ithi lasezulwini thina boshebe umfundisi siyahamba siyocela simcinge iminyaka simcela bakubo bevume bese simgcoba amen ngiyacela ke nami kube lowo mfundisi owacelwayo izihlabelelo 149 ngizocela usami oseduze nje afunde izihlabelelo eBhayibhelini ngiyacela nami ngibe uyena owacelwayo bavuma kodwa ngiyethemba kosamakhosi ukuthi bavuma izihlabelelo eBhayibhelini futhi izihlabelelo 139 qale ngesini yokuqala awu ikhona lesizwe lokuqala futhi usiza so 139 yakamisa 139 O Jehova wena umhlolile njengoba seshiyo abantwana benkosi uthi Jehova wena ungihlolile uyakwazi ukuhlala kwami nokuvuka kwami uqonda imicabango yami ukude uyalinda ukuhamba kwami nokuhamba kwami uyakulinda wena Jehova nokulala kwami kanjani sukhona wazana nezindlela zonke indlela engizihambayo Jehova uyazazi wena ngoba alikho izwi olimini lami nezwi nje olimini lwami alikho bheka wena Jehova sewukwazi ukuphela kwami inkosi semfowethu wena Jehova usuyakazi ukuthi baqale kanjena futhi ngizophetha kanjani ngoba uJehova amen ngithi ke abantwana benkosi nami ngiyazicelela kushebo ongcwele ukuthi nami kufanele ubala ngingafani kodwa kufanele ubala lapha ngisho ngani abantwana benkosi ngoba ngelinye ilanga sidodwa lapha entabeni engcwele ngingazi abantwana benkosi futhi angifanga isisadi English ngingazi kodwa usiyenzekile le ndaba enkulu Jehova wena uyangazi isiyenzekile le ndaba enkulu
endaweni eziphesheya. Ufikile ke ulapha ya eGoli. Umalokazana usebenzela khona eGoli. Uzosheshe ehambe kuyele emuva. Ebusuku elele uyabona umfana ukhona lapha. Mayibona umfana, hawu, nangu ubaba uqhutshwa ngamadoda amadala, amakhehla. Akamazi ubaba uzala lo mfana. Kodwa wathi mayezwa Jehova wena uyamazi. Uthe mayibuza ujahile ujahela baba ufike baba uthi ngizohambe ngwele emuva baba ngazange ngimone. Ayivimba namakhehla liyasho nilike ukuthi mina ke ngingumkhulu wakho akamazi. Uma yezwa amakhehla antenami lona awusavumelekile uye kuye. Nathi njengoba sisemva kwakhe savumelekile ukuthi siye kuye. Hawu wathi Jehova nami uyamazi. Jehova bacela yamcela into yasezulwini bavuma. Iyakhathaza ngani kuseni buye lephupho. Iyakhathaza ngani ifunela unina esemhlanganweni. Isiyenzekele le ndaba. Mama ubaba uyaphila yini? Angazi Nkosi yami. Nawe futawazi. Yebo uyaphila uzweni baba ngikuphe kabi. Lengane lena ikhona lapha emuva. Ithi imkhuphe hamba namakhehla amadala sahamba emhlabeni nomkhulu bekhona. Manje ubona lemfana ukuthi kusho nami ngizofa. Kusho ukuthi uma uyafa uthi chayi uyaphila uthi ayi lephupho lela angiqondi. Nganginikwa indaba enkulu. Amen. Ithi enye isizwa ithi enye isizwa ngifika ekhaya isezile le ndaba isezile. Ithi mfundisi ngisale saba egama mfundisi. Ithi mfundisi ngizakuba nguwe. Kube komunye ngaba ngizana. Ngizwa nje ngoba nguwe. Ngibona isimanga engekho lesizwe sebenzele eGoli ukuthi ngeke ngishuba. Isebenzele eGoli. Ithi ngizoba nguwe. Ithi ngikuphe iphupho lesimanga nasindaba ikhona nazathi ingcwele awuyifunde nawe. Ithi iphupho lesimanga. Ithi kolesa mhlanganweni behlela abantu bebaningi abantu. Mabehlela abantu iyasuma into yasezulwini unyazi wezulu. Amen. Uthi basuma unyazi wezulu lohamba lucinga kubantu lungena emadodeni lungena omame. Bese likhomba. Manje ukhombe mhlawumbe ungumshumayeli. Bese libeka igama elithi usungumvangeli. Manje ngene kumama nje phaqa bese limkhomba ukuthi usungumkhokheli. Manje ungene kumvangeli likukhombe bese lithi usungumfundisi. Uthi bakhomba bese banika igama nathi indaba lakhona. Lubakhombe bese banika igama. Ithi lesizwe khona lapho kunjalo. Wabakhona abantu abasukumayo khona lapho ebandleni. Bathi awuNkosi nangu lo wangakithi. Siyacela naye umphakamise ebe ukuthi. Uthi yase ithi into yasezulwini thina abasheba sipiki lutho. Uthi nithaka bekuthi kulungile ukuthi kodwa ngingamniki igama. Ibimkhomba nje kodwa laba abelekhohlwa uye uqobo. Isiba ikhombe isikunika igama. Uma uthi mzoba umfundisi mkhokheli uzoba umkhokheli. Mshumayeli uzoba umkhokheli uzoba umshumayeli. Kodwa laba enikwa ngabantu ibifika umkhombe ingamniki igama. Ngabe wena igama unalo yini na eliphumashele? Ngiyazifuna angazi noma ngiyifumana yini. Ukuthi wena kufanele yini lokho yikho.
ngoba ithi ngelinye ilanga into yasezulwini ithi ngithandele ebusuku, ithi ngabona ebusuku kwakuyinkosi ekhona yayisembethe inkosi ilanga lamalanga. Ithi ngithandele ebusuku babe khona obaba uGcweza masakazani naye babe khona. Ithi ngithandele ebusuku maNazaretha, ithi ngaphupha uthi kuphe ingane ezintathu, lezi ngane ezintathu uthi bekumfanyana omdadlana bese bangamantombazanyana amabili, uthi lezi ngane lezi beziqoke ngosizi zehla sizonge wena ufanele ubonga ukuthi mayiguqulwe eyami intando ifane nekaShembe. Ufanele uShembe ubonga, kodwa neyami intando bayiguqula ifane nekaShembe. Amen. Ithi kwasezulwini sembethe ilanga lamalanga. Ithi lezingane ezintathu kukhona umfanyana babe khona babuGcweza. Ithi bekumfanyana umdadlana namantombazanyana amabili amancane. Uthi ziyeka izingane khona usizi ziza lapho lapha ekuqhameni. Ithi kwasezulwini ithi bekuphupha. Ithi kwasezulwini ngikhuthaze uswazi lezingane ithi ngayishaya lezingane. Mangishaya lezingane zakhala lezingane. Mazikhala lezingane athi hawu baba ngathi mkhulu. Baba usishayelani? Ithi le ndadlana mkhulu noma ke baba ngiphuphile mina ebusuku. Usibona silapha sina baba, asina mama, asamfowethu, asina dadewethu. Kodwa ngiphuphile ebusuku. Kwathiwa nize lapha ekuphakameni kusho ekuphakameni kudala. Kuthiwa lapha sofa ngithola ubaba, babengasenayo ubaba. Lapha sofa ngithola umama, babengasenayo umama. Lapha sofa ngithola umdadewethu nomfowethu. Uthi ngaphatheka kabusha inkosi yasezulwini nangikhona sekufishane. Ithi inkosi yasezulwini ngaphatheka kabi ukuthi kanti lezingane njena zilapha nje zize ngosizi, zize ngokuhlupheka. Ithi bangaki-ke phakathi kwenu maNazaretha abantu abenza behluphekile fikeni baxoshe nina.
uthe ayigebengu eziza kini ngobugebengu kufanele ithathe ligone bantu benkosi ngiyethanda ukuletha kimi lokho ukuthi abantu babantu ngelinye ilanga lenkosi ngelinye ilanga khona intombazane laphana yayisikhathi esiphiwe isiphendule lentombazane iyethembele mayiphendule lentombazane iza nje sontweni isilungisele lentombazane iyobhatshaniswa elindato yalungisa lengane uma ifika lapha etonga elindatonga kwalungisele iyobhatshaniswa abantu isiyahamba lengane isiyahamba lentombazane iya kumuntu ogqokile njengami ebonayo ukuthi yona izotshela iqiniso eyenza into iqiniso ukuthi yezokwenza kanje ngoba ebhatshaniswa lengane yami uzokwenza kanje kodwa ifika ngaye yathola iqiniso kumuntu njengami esikuze ukuthi ithola iqiniso yathi ukudumela lengane bantwana benkosi ngiyadumala ukuthi lengane yafika yahlubuka ishutshwa yimi ngikoke kanje ngezeke mhlawumbe lowo akusiyena wakhonjwa umuntu kaShembe wasibeka igama mhlawumbe wakhonjwa ngabantu bathi aya sase ngiphathaniswa nalena igama likho ngoba igama lalikhona wenza kucacisela igama yomuntu iwesilile bantwana benkosi ngase ngivakele leso sikhathi ngahamba lengane ngaye ekhaya ngizama ukuthi ngiyoyilungisa bahamba futhi labashumayeli bezama ukuthi belungise bazalunga ngoba yona wayini izinto sezulwini bangaki phakathi kwenu abaza abantu behluphekile ngoba bezothola usizo kumshumayeli ngoba abantu bezothola usizo kumfundisi ngoba abantu bezothola usizo kumkhokheli kodwa bafike belahlwe kuthi igebengu siba sizigodle bantwana benkosi ngiyambonga uShembe ngoba uShembe usebenzile endaweni yakithi awu ngiyangishiyela la uShembe usebenzile endaweni yakithi wasebenza kubantu abangakholwa wafika lapha enkuzana efika enkuzana abantwana benkosi engena esifayeni zithi insizwa zendawo sokhe umhlangano zithi siyambonga uShembe ithi ngoba sekungena uShembe nje sekuphele yayingaka dotshwa ingonyama yethu ithi kodwa ngoba sekungena uShembe sekuphelele noma bengathi nakaphela ngoba uShembe abangakholwa bethi mfundisi siyabonga isithethe uShembe ayisakuyolunga konke uShembe abangakholwa kwazekile ubona nje kwazekile hayi ngisaba bekungaqisi hayi noma mbone uzimbona amen kodwa ke ingane kaShembe ngelinye ilanga okumdumazayo kimi nawe ngekathi inkosi ingena lapha elindatonga hayi kwakuyinkosi ilanga lamalanga ithi ilanga lamalanga lilele ebusuku lithi mthembu lilele ebusuku uthi ngabona amaNazaretha mangabona amaNazaretha uthi ngawabona engeno dagini engeno dagini uthi ngaza ngoba amaNazaretha utangene phela ahlehla ayongena udagini uthazafela ngeinwele asina ecwilile ngeinwele sipasophe kaNazaretha wathi sesiyibonile indlela sesingena udagini ithi into yasezulwini inyanga yezulu nayo iqala nenkosi ngicabanga iqala ukungena elindatonga ithi iqala nayo ukungena elindatonga mayifika lapha elindatonga ibona omunye umbolo futhi nayo bayikhumbula babekhona cha ngikhuluma nami nawe ukuthi akuyikhona lokhu okwasho uShembe uthi ngithema ngilele ebusuku inkosi inyanga yezulu ngithema ngilele ebusuku uthi ngabona amaNazaretha nisha amaNazaretha uthi namisha nithatha ubabamkhulu iphose emlilweni uthi ngangithi mangithi eshiwo ithi inkosi eyithula mangithi eshiwo ithi inkosi eyithula bantwana benkosi angabinjalo thina amaNazaretha siyibona indlela singangena emlilweni sisipho
Amen. Ingane kaShembe uShembe uNkulunkulu. Ngiyabonga inkosi kaMakhosi ngoba nami ithe azogiya ngoShembe wangakithi. Nawe unayo uShembe wangakini. Nami nginayo uShembe wangakithi. Awu ake ngikhuluma ngenkosi sinayo la. Ifika umhlaba usakhulelwe. Ukhulele into yasezulwini. Ukhulele inkosi unyazi wezulu. Yafika inkosi ngakithi. Angazi noma ifika ngomoya yaphinda le ndaba. Laba sefisi 6:19. Ngiyacela abantwana benkosi ukukhuluma kwami nibe ngixusela ngenani. Ishaya nami ishaya. Abasefisi 6:19. Ningixusele nami bantwana benkosi ngiyacela nami kwabangcwele ukuthi nami ngixusele ukuba ngiphiwe amandla okushumayela. Angibe namandla njengabantwana babantu Shembe ubanika amandla okushumayela. Ngivule umlomo wami Njengoba sekuvulile umlomo wami. Ize ngiyazise ngesibindi. Bese ngiyazisa ngesibindi. Imfihlo evangeli. Engisithunywa esiboshiweyo. Ngisithunywa njengamanje esiboshiwe umuntu ayeboshiwe. Uyalapha usho khona lolu mbophile. Ukuba ngilishumayele ngesibindi. Ukuba ngilishumayele ngesibindi. Njengokuba kufanele. Ngishumayele. Ngiyabonga mfowethu. Ngiyacela nami kube njalo. Umhlaba usakhulele ukhulela into yasezulwini. Yafika ngathi noma umoya noma yayini. Inkosi yazululela elapha. Ngangisemsebenzini bantwana benkosi. Ngigcwalisa wena osangabazayo. Osayibukela kwakhe eceleni. Ukuthi lo uye onguye. Amen. Ikhulele umhlaba ukhulelwe. Uzozala into yasezulwini. Bantwana benkosi ngisemsebenzini. Manguye emsebenzini bakutshela indaba enkulu. Hawu. Mvangeli. Bekhona umuntu lapha uMashele. Ofika wahlala izwe ezintathu. Uthi lesizwe lena iphethe ibhuku elidala. Elibhale ngefountain pen khona bayaziyo. Ifountain pen wafuthi ilise kwi-ink uzobhala. Lelo bhuku eyiphethe yayibhale ngefountain pen. Uthi elokubhala nje hawu uthongaphi isuka le kwamememe kodwa uthoka kwamememe. Uthi ngifuna lapho ngethempeli khona lamaNazaretha. Uyalitshela umama kwaZulu osehambile emhlabeni uthi ngashaya uvole ngibone lo muntu kodwa umhlaba usakhulele ukhulele into yasezulwini ingakazalwa ngokomoya. Bantwana benkosi uyamlayela uyahamba umuntu wasezulwini uzofika wafika ekhaya kwaPhelezi. Mayifika ekhaya kwaPhelezi uyabuza uphi umnumzana lapha ekhaya. Uthi umkhokheli wakwaPhelezi oMadumiza igama lakhe. Uthi uthi thina boShembe asilale umzini womuntu uma ngekho umnumzana. Nayinda thina boShembe asilale emzini womuntu uma indoda ingekho. Akekho umhlambululi la. Uthi ukhona umhlambululi weseduze phela khona insizwa ekhukayo ejayele nje ukutekula nje ngasonke isikhathi. Wayelapha ukuthi kuhamba yolala khona. Wahamba wayolala khona. Esele evuke lapha. Wayesabamba itoho lwakithi ebuye. Ekhuluma ngeke ukhomba indawo umuntu wasezulwini. Kodwa umhlaba usakhulele. Wayengakazala ngomoya. Uthi awuyayinhle le ndawo phesheya. Animcele ngani Shembe le ndawo ephesheya. Akazi bathi lapha. Uthi ehlala uthi incwadi njalo ayivuye la. Incwadi kaJohane eqaleni wayikhona ulizwe. Ulizwe wayenothixo.
eqaleni wayikhona izizwe lokuthixo ekufanele leyo ncwadi yahlala into esesibili izinsuku ezintathu ngishushelele unyazi wezulu umhlaba usakhulele yahlala izinsuku ezintathu efike njalo ehambela lapha umntwana ebuye njalo wayezoshintsha ukuthi uhayileza wasingane sezincipheke lapho sekufanele eye kuyindawo udala ukwazi ukuya lapho akazange yena benkosi yaNazaretha bantwana benkosi yahlala esezulwini uthi lo muntu wasezulwini egqoke into eyesabekayo into ebhukile ibhekile ibhuluko lakhona libhukile ibhashi lakhona libhukile neshirt lakhona libhukile uthi ngase ngumhawukele lo muntu ngokuthi kwakwashela uthi ngamhawukele lo muntu uthi ngase kuthanda impahla zakho ushe zamike uthi ngase ngibambonela sona uthi ngathatha ibhaji ngathatha ishirt ngathatha ibhuluko uthi ngamnika wagqoka indaba yenzeka lapha esehamba ke manje uthatha khona imoto bethi-4,000 imoto eyi-2 doors khona umfowethu uthobhili uthi hamba hambisa nangu umuntu kaNkulunkulu uyobeka kweNongoma uyamthatha ngizungezela umphako uyamthatha ufike uhamba naye uyakwaNongoma ngishushebe unyazi wezulu lona sinalo ufike umbeka kweNongoma manje mbeka kweNongoma uthi lo mfowethu ubheki ngishuka khona umfowethu ufike umbeka kweNongoma uthi lesizwa uma ngimbeka kweNongoma lo muntu lona uthi fika mvulela ngale yana uthi wayesenyamalala unyazi wezulu umhlaba osakhulele ukhulele unyazi wezulu amen amsamoni lo muntu ukhuluma inkinga ekhaya awu makoti kanti lo muntu kanjani lo muntu lapha ekhaya awu kanjani baba omncane uthi lo muntu lona ufika mbeka kweNongoma ngamshushebe esewumuntu kodwa esewumoya umhlaba usakhulele uthi kufika mbeka kweNongoma ngafike mangimbeka ngathi kufikela ngale ngivela isapha ngambona sengekho kwakunyazi wezulu kanti izokwenzeka indaba awu indaba yenzeka lapha mangifika mina izinto zophatha omnike zona uyazisho ibhuku elithile ishekhe elithile ibhaji elithile ngiyacinga ngakho bahla eyahlukile ibalethele iziphi hayi ukuthi ukuthi ayiphelele impahla namanje kuphele impahla zami unyazi lwezulu luzoyibonakalisa lizosiqinisa ukuthi noma umhlaba usuzamazama kodwa nize ngazamazami amen akekho namanje wazamazamayo ayibonke uSamanazareta awusakhonya nyazezulu ngoba usebenzile la umsebenzi wasezulwini nangakithi siyabonga nyazezulu hayi bantwana benkosi qinani enkosini aqine enkosini nama qine enkosini khona indaba engithanda ukuyibeka kimina nakuwe kakhulukazi kimina ephambidlana nakuwe ophambidlana ngisho umfundisi ngisho umkhokheli ngisho umshumayeli ngisho umbangeli ukhona lapha ya istimela ngiyakalisa ngamabuka ngikwanikela ngedwa khona istimela lapha eRichards Bay sisebenza eRichards Bay lapha kwaFosco khona istimela bese sina njalo sina lapha khona indawo kuthiwa se-coal terminal lapha exporta khona amalahle lesi stimela sithola sidonsa izinqola eziningi zoba ko-200 150 bese kuba namakhanda awu-5 ibase leyo-5 amakhandasi awu-5 amakhandasi ngibuke ngokuNazaretha ngokwashembe bese kuqhathanisa njengokwashembe hawu lesi stimela sidonsa iy'nqola eziningi sinamakhanda amahlanu lamakhanda amahlanu mawusondela kulamakhanda amahlanu aduma into eyodwa enza into eyodwa ashintsho umuntu oyedwa lapha phambili udrayiva
kodwa enza into yethu okuthi lamakhanda esitimela anikana amandla ukuthi kubelula umsebenzi noma umthwalo noma nezinqola zidonseke kalula. Hawu amakhanda bese ngiyaqhathanisa mina ngiqhathanisa nami nawe umfundisi umvakeli umkhokheli umshumayeli. Lamakhanda ithina amaNazaretha ithina amakhanda amaNazaretha kodwa umshayeli uyedwa ushebe uphela anikana amandla yaduma ngokufana obabambisene kunani thina singabambisani kodwa uma elinye lalikhanda ngiyacabangela elinye lamakhanda uma like lafeyila mhlawumbe lafa kuzoba khona ukuzinyela kulala amanye ngani ngoba usadozi ngokufanayo asidozisane abantwana benkosi ngokufanayo. Amen. Ukuze umthwalo kaShembe kodwa indawo itheni sithini la umshayeli uyedwa kodwa konke lamakhanda eduma ngokufanayo enza umsebenzi owodwa abenjalo ingane kaShembe. Amen. Ngambona nabo Shembe ngambona nabo Shembe bathola benkosi eyishintsha eyikhombisa phambi kobuso bami ngibuka ngibhekile eyishintsha ebe umlungu noma ebe uJesu uShembe ngisho Shembe. Bantwana benkosi ngelinye ilanga kwakhona ubaba umalume wami wayelobona khona ngapha ngakithi usethi kamshana ngelekelela ukuze nami uthi mawusuganwa ngwelo angelutho ngangifana nje kodwa singasebenza ukuze kuthi nami mawusuganwa nawe ngwelekelele cha ngavuma ukuthi ngelekelele umalume sahola ngolesihlanu sona ngolesihlanu cha ngikhuluma ngoShembe nona ngicela ngizokhuluma ngoShembe wangakithi manje nami ngizokhuluma phela ngoShembe wami ngoba wonke umuntu unoShembe wakhe wenza izinto kwehlukahlukana wena kwenzile lokhu yana kodwa ungasho ukuthi hayi mina ukwenzile lokhu noma ngamenzile lokhu yana ngoba nami uShembe wangakithi nawe uShembe wangakithi. Bantwana benkosi sathole ngolesihlanu ngase ngihola nami sengiyosiza umalume ngagibela lapha ngasebenza eForce kuthiwa iForce manje kokuthiwa uqala yamthatha ibhasi eyombeka lapha estation bayazi ngaba sestation lapha eBhangeni mayithatha uShembe ufuna ukusebenza ngami uShembe ufuna ukuyikhombisa ngami. Bantwana benkosi ngangawashaka uNazaretha ngase ngithatha isihlabelelo kuphela ngasifaka lapha esikhwameni ungolesihlanu ngase ngiyamsebenzisa izinto sengihamba ke uma ibhasi ngehlisa lapha estation sengifika belungu imoto yabelungu kunabelungu aba4 bangaphusisi ngoba wayelo driver phambili bese kuba nonkosikazi bese kuba ngababili ngemuva ngiyahayika awu uyaphi ndoda ngiya eShaka kodwa mthofishana lapha besebenza khona. Cha khuluma ngoShembe angikhulume ngalo mlungu kodwa khuluma ngoShembe ephendula yimi ebe umlungu noma ebe uJesu. Awu siyakora lapho kibela nami bese ngibela uShembe ufuna ukuyikhombisa isisebenzi yakhe bese ngibela nami mangibela bese lapha belungu lababili omunye wahlala ngapha omunye wahlala ngapha nangaba phakathi imali lena ngiyikinkile la ngifaka ebhajini ngase ngifaka ifoto kaShembe ngibopha ngalo lapha phakathi ebhajini ngase ngibopha ifoto kaShembe lena engizogibela ngayo ngiyibeke kwenye indawo awangibela manje ngiyabheka hawu lapha belungu baqhamukolwaje badakiwe la belungu esisuke la sihambe nabo ishayile ukuthi lapho ngigijima ngakani hamba ngo180 esikhulu ebangele ka 180 kithibele ay ngihambe ka ngethembele nje phela ngethembele lutho ukuthi mahawu eyishayile badali
khona igarage lasebuthuzini esofika khona bese ethi lo mlungu khokha ke ndoda ushebe efuna ukukhombisa nakimi khokha ndoda bese khokha imali nje efuza kube le mali ngaba imali yalapha eshaka lapha ngiyakhona hayi bese uthi ndoda imali encane bese letha ngenye letha encane sinukwetha lapha ya hayi ayisekho ngenza khipha phela le bazokuthi imali ithi khona ushebe efuna ukukhombisa hayi yiyo le mali ishite wamabhulu ngalesi sikhathi futhi wangabi khokhetho ngifele sikhathi amabhulu ngaphela ishite lesizwe yomlungu hey lethi mali andishole ngabethi please lingakheli lethi mali imali lesizwe awu imali lesizwe ishuthe ngaphakathi kwamadolo nami ngiyalwa ngibelithile engayitholi le mali le elayikhiphi lethi mali ngakhuluma ngegama elilodwa leligama esifuthele ngalo maNazaretha amini khona igama esifuthele ngalo elilodwa izihlabelelo 40 bangaphosisi evesini awuthatha evesini isithathu ngalebeza leligama elikuphila elikufa mawuthande lizinto zonke ifunde futhi masithulile ngalebizo lokuthi awushembe ngishembe ngiyakwazi ukugafwa kwami ifishane imali le ukuthenga iboni ukuthi khona into elapha ekhiphi ikhona imali ngempela awushembe lethi imali bantwana benkosi futhi ubekile emlonyeni wami igama elisha futhi ubekile emlonyeni wami igama elisha lithi lisibongo uThixo wethu abanini bayakubona besabe bethembe uJehova abanini bayolibona besabe bethembe uJehova ngalibiza abantwana benkosi leligama kungekho ongabenu nalokho ongakuyabelekelela ngiphakathi lendawo lokuthi shem kafe lethi imali bantwana benkosi ngingathi engibamba la angazi wayizwa kanjani imali wathi awunonansi imali wayizwa ngangifase ngefodwe la elokaleni ebhatini khikhile ebhatini ngaphakathi ngangifase ngefodwe wathi nganansi imali walifaka isandla la wasekhohlwa sembiza igama elisha wayesekhohlwa waseyelapha yana esikhwameni kwakhona isihlabelelo wakhohlwa yilokhu akuzwe lapha wavula isikhwama wafica isihlabelelo wasivula isihlabelelo wafica lapho kunababa abakhulu khona awuvule nje lawo ubone ukuthi baba abakhulu yini umuntu nje njengami wathi bathi vula isihlabelelo wathi hawu uJesu inqisile hawu uJesu hawu wakhophozela umlungu wathatha isihlabelelo wathi kuyisela phakathi wathi hawu kanti umfundi angasimfundisi angingani angisizwa hawu mfundisi ngiyaxolisa hawu uJesu umfundisi awuyaxolisa wathi ethi mbo amadolo elokaneni esihlalweni ethi mangibuka bese ethi hawu ngiyaxolisa mfundisi hayi ngiyaxolela phela ethi mbo amadolo ethi mbo amadolo ebuye buke bese ethi ngiyaxolisa mfundisi uyishaya imoto lo 180 kudlesa 80 bayaza
abaningi mawuzofuna eJudiya khona umgwaqo oqala wehlula eJudiya okumdala bokukhanga empangeni uyekekele uyehla njalo lapha ezathi kunamahansi manje njena leyo ndawo leyo indawo nje eqondile leyo ndawo uyabona ezansi lapha yana kuleyo ndawo leyo ingumnciki wendawo ayikho imoto engama lapha endingayo waqhamuka uShembe waletha laba belungu laba inspect wafisa imisi imoto inspect ukujima 180 wena wayibusela ngaphandle kuleyo kancane wana nje wayibusela ngaphandle mayibusela ngaphandle kuleso sikhathi babe sezona belungu ezwana umuntu eziphuta hayi wamshaya inspect wamshaya umuntu eshaya lo driver ukhona 180 esikhombisa wamshaya uthethe njalo ngathi ngaphi uhlele lolo bela isimanga sikaShembe lokuthele mbophazi ubone isimanga ubone uShembe ewuJesu bana benkosi mangithi yini bazisi ngothi wena asithi ngamthaka kunyawana lona ngibisayele lona ngoba ngikhelela ngabe isikhaba sami simphuma lapha ezansi lapha yana kunebhasi ibhasi kaloliwe enekhanda imile lapha ezansi lapha yana bayazi abangakhona imile lebhasi yena lokhu imile lebhasi samile ngiyahamba asibifile kanjani ngihamba nje kahle ahamba nje kahle bathi masakufika eduze isithanda side ikude leyo ndawo leyo inabantu lebhasi bese ngibela bese ngithi iyabhasi mina ngiya eShaka bethu hayi siyakhona gibela ngagibela yasuka ibhasi ayibona kusama Nazareth uShembe wangakithi lowo wayetshengisa uNkulunkulu bakhe nawe uShembe kwangini wakutshengisa uNkulunkulu bakho bantwana benkosi silapha sengathi singaba munye sengathi singaba munye ngesikhathi sonke senze into yinye ngesikhathi sonke ngoba uShembe uthanda abantwana abezwanayo amen ngiyabonga ingane zikaShembe ukuthi nami ngije nawe udle kodwa wakuthanda wakubeka kule ndawo ngoba ekuthanda hayi unyazi hayi umuntu ngelinye ilanga uzokhuluma ngayo kusamla ngeke khona isizwa uzokhuluma isizwa ngakithi ngokushumayela manje ibeka ipolice uZulu small uzokhuluma nayo document yakhe yabona uShembe sizaphendula kodwa aselona engabakabaza lona onkosikazi aselandela njengoba elandela naye phela ubaba iNazaretha akusasemlandela elandela nje waya futhi naseloganeni naselinda kodwa uthengile ilanga kwabizwa inhlangano omunye umuzi wakathabede ukhona naye usebambona uShembe lesingaye uthangijalo bayashumayela umame wayibona into esezulwini ngqo ingena ngomnyango uShembe unyazi phezulu lona sinalo bakhoza singabazi hayi uphelele ayibonkosi amaNazaretha uphelele kuwe uphelele nakimi sengathi ngaphelisisa ingane kaShembe ngiyabonga nami ngiyesaba novalo uShembe uyenzi ngelinye ilanga ayishayela incwadi yakugcina mina uShembe okuthiwa inyanga yezulu sengathi uNkulunkulu bakhe usebawuveza mo uShembe inyanga yezulu ubuveze mo wakhombisa khona umuntu ongaqeda unkosikazi ekhulele siphele nya efunde wongile isikhathi sobandlululo lapha bangavumelekile ukuthi unkosikazi ethekhulelwe ebefunda kwakuseyiqhikazi leyo kwakuseyiqhikazi
College of Education lapha kwaNongoma wangena nonkosikazi khona cha ngikhuluma ngoshembe wami ngikhuluma ngoshembe wangakithi nawe futhi ungakini uyazi ukuthi wenzeleni bantwana benkosi kwakhona laba bagada amantombazane inyanga nje iyodwa zimbili sebeyabona usukhulele wena hamba uyekhaya bengaxoxa hamba ekhaya uyokhulisa ingane uyobuya unyakozayo wenzeka phela lokithi unkosikazi besuka ekhaya unengane izingane zezintathu abafana abathathu bantwana benkosi kunjalo kwasekhulela lo wakithi zakhula inyanga bayaza omama zakhula inyanga baxoshwa abaxoshwayo bekhulele bantwana benkosi kwakuyinyanga yezulu ngahamba enyangeni yezulu Nkosi yamakhosi unkosikazi lapha ecollege ukhulele kumanje manje bayaxoshwa lapha yana ngiyacela Nkosi yamakhosi ukufihlela yena khona izwi khona igama eliphethe konke liphethe ukufa liphethe ukuphila likasuka emlonyeni likuphila kodwa kuphenduke kube ukufa kodwa kuye ngokuthi wena ucelele kanjani ngahamba bantwana benkosi yathi into yasezulwini inkosi inkosise ngahamba kuyele emuva zakhula inyanga baxoshwa abantwana babantu baxoshwa ngapha nangapha ukusele no dashebe zakhula inyanga zaba usabele umuntu ocabanga ibomama umuntu wesifazane enenyanga ezosabele yasiphosa sisingabana lapha sintombazana asintombazana leyo hayi ngifike uyela futhi saqoshwa sibanibane obenenyanga eyodwa awubuyele futhi enkosini inkosi yayilapha engiyisile ngafike ngiyabika enkosini yamakhosi yathi inkosi ibusise bakala benkosi ushembe wenza umhlolo uma ekaphuma la ecollege eya ekhaya sofisa sisigaba unkosikazi phela singakusiza uyele ngaphakathi siphele nya ngikhumbula ngelinye ngimvakashele ngiyobona manje siyafisa sekuphila sibisisi uthi sikho usibopile na xa sibopile awuthitha phela manje aqokele izinto ezimbilyayo uqokele nje iyimfobo esikole asiki sisiphelile kade ushebe ushebe uyizinto zonke abadala benkosi asekudumise Zakhubeka inyanga beqoshwa ngapha nangapha hayi ngiyabona manje ukuthi ezovala izikole bazokubona abafunda nabo masingale ngaphandle siyabonakala mase ngithathe ngifihla lapha esikhawini mangifihla lapha esikhawini bantwana benkosi awushebe wezinhlolo nje uzoqondana kahle lenyanga kanani izomshaya ngapha evalile hawu ngempela ngifihla ngapha hawu bantwana benkosi ushebe enza imanga wabathe ingane bathi yavilapha siyasonyela izinsuku zokuthi abuyele esikoleni bathi odokotela ingane yavilapha enganeni yomfana khona lapha wenza umthuko baleke ngibona lo mthuko basekhaya uzohlizwa ngesikhathi esithile ubusuku abuye ezohlizwa ngabiza insizwa balekhona uzungu amanzini bayekhona lapha bakufakazi ongqulunga bakhona bakufakazi manje ngizothisa nathi icala nawe unkosikazi engafuna ukubeletha ngijaha ukuthi kuyele emuva eyekhaya eyesikoleni eyefunda uzosala ezintweni zakhe zeza lezi insizwa abantwana benkosi zafike zakuyejwayelekile uthandaza wakhona ngesukali athi shebe azithile zinsizwa uthanda kuye nini athanda kuye usuku hayi thatha impahla zakhe manje umlungisele ayisendle kushisizwa yilo thando likaShembe thatha impahla zakho umlungisele umsasibedele ngabe phela amlungisele ayisibedele zithi ezinsizwa siyacela uShembe ukuthi ingaphelisi wey'ntathu engabelethe ayingaphelisi wey'ntathu engabelethe ngamthanda bahambele kuyambeka lapha yana mangibeka lapha na lwaphela usuku lokuqala mangingaphisisa abantu abangolesine yini laphela lwesibili
kwathi lelo sithathu manje yakhona base bethi lesibakhona hayi asabona manje uthe udokotela buya kumsobuluko zithi insizwa zonyazi zithi insizwa zenyanga yezulu hayi sithi thina ngenyanga yezulu hamba manje ayikapheli insuku ezintathu engabelethe bakufaza ozungu babe khona batshela lenkosi kwaba kanjalo lolu suku lesithathu bathi ngiyahamba bathi ayasabona ngabuyele emuva ngavuka ekuseni ngathi ngokusonto ngavuka ekuseni ayakhona uma ngiyakhona hayi ngifike ngiyahlala ebhethini manje ngiyahlala ebhethini kuye ngasukuma ngiyangabaza sekuphile usuku lesithathu usuku lesifuba seqhamuka lamantombazana asebenza la sengiyawabiza indaba isizela ngibize sibangani ubusibangani bathi wona ukhona wabeqhamuka mayiqhamuka ushembe wangenza walethi ungabaza kimi mayiqhamuka lapha ubona isisu sizingaka nje ngajabha shembe wenze njani isifungo sibuka shembe wenze njani ngajabha weza wathi bayisondela ngathi ngiyakhumbula manje ngathi emehlweni ngathi wangathi kusuka inkungu emehlweni ngathi nje wangathi kusuka inkungu emehlweni manje ngithi ngiyabheka isisasikho kwenze njani la kwenzekile lokho okushiwe amakholo ebelethe umntwana mone na bathi intombazana ngathi awufundisiwe ayibongosi amaNazaretha khuluma ngoshele badala benkosi eyikhombisa kanti indaba yenzeka la mayifika umhlebele omunye yokugcina le ndaba umhlebele omunye wathi hayi mina njalo ngikhulela sebeyatshelana lapha yana bathi awunhlahla kasibanibani baxoshwa abanye nabaxoshwa kasibanibani kunjalo le ndaba isizofika kwabakhulu lo mababhekayo uthi sibanibani ingane yakho uthi ayangilangane mina ngaphela wabelethe ingane hathatha uyifihla amadumisa le ngane lena ayinazikeleka mina hlobo wahamba yena esikoleni sibanibani ingane hayi awulangane mina bathi lenkosi zabo lezo ngane lazafika enhlobeni ephethe lapha ecollege mayifika ushembe ngamandla akhe ukuyikhombisa wakhe la ngene lelo qala lelo zabizwa lezo ngane kwenze njani ngathi banguthi nokuthi uthi lo ekhutha ushembe ophethe lapha esikoleni uthi pho uma ebelethe enengane kushayile ngoba kumbe nomakudi uma nihamba lapha phakathi kumele ndaba ushembe sebenze imisebenzi yakhe amen yakhula leyo ngane ngoshembe ngithi inyanga yezulu iyenze ngathi uNkulunkulu bakikhombise baphelela kimi amen indaba yokugcina abantwana benkosi ngaliye ilanga ngangilobola ngemanje ngiqala ukulobola mangilobola abantwana benkosi ngibiza umama omsezana lapha uthatha imali lapha ekhaya esikhawini umlalisa kwandunakazi mangimlalisa lapha kwandunakazi ngizovuka kuseni ngimnika ama-taxi aye estation ayothatha isitimela esiya lapha esiya eMtuba ngiyavuka ekuseni kakhulu ngo-4 ngiyawela eJ2 mangifika laphana awuvuki mamselungile ngiyamthatha impahla sengimnika imali yokuthenga inkomo zokulobola yena uMadumisa bebekhuluma ngaye ngifunda kuMadumisa bandana benkosi uthe kunjalo ngifike ngimthatha umama sahamba naye masihamba halfway usuka endlini kaNdunakazi waqhamuka isigebengu waqhamuka isigebengu indlela esizwa asigebenzisa kanjani imali saqonda ngqo uye umama uye wathatha imali ngempela mina ngilwa naye uthe ngayi lapha ngimama uqonda mama yini uthe ngayi umama ngesikhipha isabo yobesa umuntu ongaka badala benkosi bayokhipha lesizwe lesekubaleka ekhipha mama ngijime ngiyamama ngiyolokhunga ngimama kanti lesasibambena lesizwe iuphethe umbese nakushende lapha eza khona imhlolo yawukhipha umbese womuntu ongaka mawukhipha umbese sibambene lesizwe uyabona ukubambile yawukhipha umbese yawuphakamisa yawufaka la
esandla sobunxele cha awuzange ungikwazi nenkosi yamakhosi ngashembe wena asengikwazi wafika uthi dinsi kube isandla esithinta mina umesa ngazo wenze njani ngikhuluma iqiniso abantwana benkosi kwaze bazithathe intathu ikhiphe umese ufake isiyangena ngisathinde lapha akwenzeki lutho uthi di uhlaba akekho umuntu ongathi mayihlaba ewuthumese wayihlaba yena uthi di kodwa ngokushayisa isandla kuphela ungangeni umese ngathi awuthatha lo mese abantwana benkosi wabangini yabaleka lesizwa ngathi umntengulana iyongena lapha lelo galeni umntengulana sekuyimina manje ukubulala yena kanti yena bafuna ukubulala mina ngonyaka ngenkosi inyanga yezulu abantu benkosi abasahamba mamubeko nangoku babisabantu ahamba ngayinyanga inkosi wamthetho hamba kawubonga yathi inkosi benze njani yathi inkosi amenza ukuthi abantu umyekile yathi umyekile yathi inkosi kubusise inkosi amenza ushambeke lo owenza into engenzeki yenzeke incwadi yami yokugcina ngihlala phansi abasefesi sikisi bese khona 23 sekuyagcina abantu benkosi abasefesi sikisi 23 sendaba enkulu asiqine qinisa wena ungathembi komunye umuntu 23 ukuthula ube bazalwane nayi indaba abantu benkosi engincengayo ukuthula akube kinina bazalwane nothando nokukholwa okuvela kuThixo uyise nakuyo inkosi uKristu nakuye unyazi wezulu inkosi yethu kubeka mfowethu umusa awube kubo bonke abayithandayo inkosi umusa awube kubo bonke abayithandayo unyazi inkosi imbusise inkosi kubusise elizweni lithayizwe lamakhosi isihlabelelo sizoba ngesika 82 umshumayelo lapha ekhaya uNgcobo inkosi kuselizwe inkosi busuphama kwabancane Ah